ka National Bank for Agriculture and Rural Development Meghalaya Shillong. Hakajing trailang bat ka Social Service Center Shillong, menta ka sngi kala penlong ya ka State Level Awareness Program halor ki krai. Haba ajing kren hakni ka sngi ka Menteri Katanat ka rep karyang Dr. Amprin Lingdo. Ila kintu ya kinong rep ban rep shibun ki krai na marba ki ajing mentoy shibun ha ka basna dawai. Ilo ang ba na marba ki briu ki le ban jit ya ki jingtong ki bar rep klempenan kam dawai hakni ki por ki bamenta. Ukrai udai ujat jingtong uba biang ban rep na marba umdan kam ban ai dawai bat umi haki klau ki betab. Ka Menteri kelapen di kenaru ya ka Social Service Center ban ai ya baro kila jingerap na ka tanat ka jongka na ka benta ban wanra ya ki jing pensap yang patba halor ki krai pat ki jingerap ya u. From NABARD side, a very warm welcome. I request the SSC staff to bring the millet cake. Kung organic produce, bat ladang nila job, hakata kacingla, cungi pangin demi bat de, ya cermin, ya usin, ya kisembay kau kibobong, kiba ni hati berkam cungi, ngin pai mat yang syaukurai, bat menyerap, ya kinong red kiboketo ban penim biang. Ya umiway ujini na pamilang ubala man ay jinirap ini hakipon kiyang. Lapli mentakas ngi